Pozdrav ljudi, Nugato ovdje i dobrodošli u novi video. Jako je zima i trenutno se nalazimo u Siriji. Jel u Siriji bude zime uopće? Ne, tamo je vruće. Da, nismo u Siriji. U Hrvatskoj smo. Na Sibiru. Šalim se ljudi, znam da ste ovaj video dugo čekali, napokon sam kupio svoj novi auto, to je to. U biti auto stoji ispred mene, sad ću vam ga Pegzi pokazati, ja se nadam da vam se sviđa. Uletit ćemo sad u jedan cinematik i poslije cinematika ću vam par stvari reći o autu i to je to. Ljudi, auto je ovdje, u pitanju je Mercedes-Benz C-Coupe 2016. godina, 10. mjesec. Kao naš to uvijek moram govoriti zašto je kao bliže 2017. Reću vam neke stvari o autu, neću sad ići u previše detalja, ali reću vam neke sitnice koje će vas vjerojatno zanimati. Auto je u AMG paketu izvana i iznutra, ispod haube nažalost nije, ali bit će nadamo sljedeće godine. Ima dosta dobru opremu, stvarno sam zadovoljan što se tiče opreme. Vidite, ima i panoramicu ovu, prekrasno. To sam stvarno htio, bio sam pričao kad smo već gledali live-ove i to da stvarno želim da mi sljedeći auto ima panoramu ili bar šiber. Tako da to ima. Ali ćemo malo odozada krenuti, ima najbitniju stvar ovdje, Zuige Nugato table, ima ovaj karbonski spoiler, to mi sviđa. Inače auto je stvarno brutalno sređen i to je isto jedna stvar koja mi sviđa, u drugu ruku baš i ne, jer se ja neću imati šta previše zajebati oko auta, ali nema veze, još bolje. Tu je ispod ovog znaka kamerica, to vjerojatno vas dosta zna, ima ispuhe, nije napravljen ispuh, točno napravljen samo izlazi. Ovo isto jedan mali detalj. Felgice su inače 19 cola, danas moram ići stavljati zimske gume, pošto sam trenutno na ljetnim gumicama. Ove lajsne ovdje su bile sjajne, to je stavljeno u mat crnu, zatanjene su šajbe. Krov je stavljen u crno, crni retrovizori, ima ove velike kočnice i ovi diskovi sa rupicama. Sprijeda mi se isto brutalno auto sviđa, ima ovaj brutalni grill i dole od Brabusa lip, što je bombica. Ne znam šta bi vam još rekao izvana što se tiče auta, stavljene su i ove crne kvake. Treba mi stići još par stvari, naručio sam još par stvari što ćemo napraviti. Iznutra imam neke stvari što bih htio promijeniti, ali evo Pegzi možeš im pokazati kako je stanje unutra. Ima ove Burmeisterove zvučnike, tu ima grijanje siceva. Brutalno mi sviđaju ovi bijeli sicevi, sportski su i to mi je baš su mi top sicevi, stvarno. Inače bolji su mi od prošlih iz BMW-a, tako ja sam baš full zadovoljan sa sicevima. Sviđa mi što je ovo ovdje drveno, jer inače dolazi u onoj piano gloss black boji isto, tako da ovo mi je dosta bolje jer ne ostaju tragovi prstiju. Auto inače ima 9 brzina, 210 konja. I sasvim sam zadovoljan s tim, za sad barem. Nisam htio forsirati benzinca, ono kao ne znam, C250 ili neke takve stvari. Ako ću već uzmat benzinca, želim da bude pravi benzinac, tako da ćemo to se potruditi. Za sljedeći auto također ima par stvari koje bi htio promijeniti, koje mi se ne sviđaju za sad. To je ova mala navigacija unutra, ima još jedna veća navigacija, to ću sigurno stavljati i razmišljao sam čak možda ubaciti navigaciju od redizajna i od redizajna volan, da bi to bilo full brutalno, napišite mi šta mislite o tom. I nemam pojma, iskreno ne znam šta bi vam još pokazao, vidite i sami kako auto izgleda,
Ja sam prezadovoljan, imam ga već 2-3 dana i previše sam zadovoljan. Nije htio sam malo promijeniti priču sa BMW-a, možda probati Mercedesa, stvarno se nisam razočarao. Meca, brale. To je to, ljudi. What the fuck je ovo bilo? To je to, ljudi. Nadam se da ste uživali u klipu. Nadam se da vam se svidio klip. What the fuck, glup sam. To je to, ljudi. Nadam se da ste uživali u klipu. Nadam se da vam se sviđa meca. Napišite mi u komentarima šta mislite o autu i idem staviti zimske gume. Hvala vam što ste pogledali video. Bacite like i hvala vam na svemu. Već sve znate. Ne moram ništa ponavljati, da nema vas, ovo fakat ništa ne bi bilo tu. Hvala vam puno, ljudi, i vidimo se u sljedećem klipu i live stream. Ćao!